Ni kedai Batisi TV. Bat pidang pet yaki kubor paman kesni. Balawan rasya pidang Modrina Auto Enterprises Maulanong Kwar TSS Road Shillong. Ringkat bat ka Orange Nissan Lums Hop Ho Shillong. Wan bantiet yaka kali Datsun ready go batamai. Kabas kem bat biddor. Kubor ki bedai bat COVID-19 mentak kesini apa kejala kecungi South Tarik Oktober 2020 kilang bumne South Tarik Oktober raja rafu ki kes ki bathamai ki bangiyo mentak kesini kilang aspa ngut ki bayo ki balong ki kes ki bathamai balong positif nak ini Shispa Arfun Reu Gidan Po East Castles South Ho Gidan Niki Armed Forces Paramilitary Forces but Trafun Reu Naki Way North Garo Hills Iway Riboy South South Ar Napo Ki Armed Forces Paramilitary Forces but South Ar Naki Way South Garo Hills Iway Southwest Garo Hills Reu Southwest Castles R West Garo Hills Kat R West Giant Hills Pra Kikis Baro Kelum lang belong aktif hadu mentang sing gilong Ar Hajar Aspa Kandai Bat nakini si Hajar terus Pak Hatra gidan po East Castles Nyong Sulai gidi ki Armed Forces Paramilitary Forces Bat si Hajar Sans Pak South Sun gidi nak kiway West Castles Katway Southwest Castles Katsan Ribhoy Arspa Arsan Ndriu Gide Niki Armed Forces Paramilitary Forces but Arspa Khandai Gide Niki Way Arfu Frangot Gidan Hapo West Giantia Hills Laifulai Hapo East Giantia Hills Shispa Khandai Fusan Hapo West Garo Hills South Nakini Gidong Armed Forces Paramilitary Forces but Shispa Santuay Gide Southwest Garo Hills Laifun Reu South Garo Hills Sipo East Garo Hills Katsao but North Garo Hills Arfsao Kikis Kibala recover Mentakasi Gilong Nyofsao Panagine Pra Gide Hapo East Gide Gibadan Hapo East Giant Hills Sampo Po East Castles South for North Garo Hills R for Ribhoy but Shipo for West Garo Hills Kikis kiba la recover baro kelum lang hadu mentakasni gilong South Hajar Laispa Khandai Kulai but kiba khlat no hadu menen kasni kiba ngilayo ki report hadu menen kasni gilong san sa ke break up ke wede bat ki aspa tli ki kes ki batmai bung yo mentakasni gilong pumne Hapo East Castles ki don Shispa Arfun Reu pada kini Shispa Arfun Reu Armed Forces Paramilitary Forces kilong South Ho Golflings Cluster Lai Goraline Cluster South Health Workers ki don South ki High Risk Contact Life Ufra Jayau Cluster Lai Jail Road Cluster Iway Laban Cluster South Lumoba Cluster Lai Badan Riting Cluster Fra Mokhar Cluster R Nongmansong Cluster Iway Oakland Cluster Iway Police Lai Police Bazaar Cluster South Bentorum Kra Cluster Iway Rilbong Cluster South Renjak Cluster Iway but Umlingka Cluster Iway North Garo Hills Iway very high risk contact Ribhoy South Armed Forces Paramilitary Forces R Bernihat Cluster Lai Health Worker Iway High Risk Life and Reu ILI Case Iway but NEPA Cluster Iway South Garo Hills Iway Ide Health Worker Southwest Garo Hills and Reu Health Worker Iway but High Risk Contact Sun Southwest Khas Hills R Health Worker Iway but High Risk Contact Iway West Garo Hills Kat R Armed Forces Paramilitary Forces Iway High Risk Khandai but random sampling R West Giant Hills Pra High Risk Sun Returning Iway but mengilir nampak screening proses kalau
kiba khlat kiba ngi khampat ai report hadu mentasni ngidang ai do menden kini gidang sio kilang kumni Mrs. Mushi Dhar Fakus nam karta kenthei naka cakasa jungi kadai hapo mau ba ini lalai chuan kong Woodland Hospital but ke complain ke baningkong ke jing sistem ke jungi kadai bidan ke jing pang penhiar but ke jing plot kita kadai haka art September arajat arko kila de ka tes hapo Woodland pot kisem ba ilong positive ya ini nong pang kila pha no sapo negrims but hapo negrims kila stang ya ke treatment ndai ila khlat no haka arterik usat Oktober arhajar arfo haka por khatway shipo min but kadaw jong jingyap what cause of that kadai refractory septic shock multi organ dysfunction syndrome acute kidney injury COVID pneumonia but type 2 diabetes mellitus kali thapa reflux nam karta kenthei napo lapalang ini di badan gajing sistem jong gitar wong yang COPD but idon du gajing pang high blood pressure kemudian hypertension but idi dawai namanta gini da poi hapo negrim sapo emergency haka laiterik Oktober arhajar arfo haka por sau siteng minster but idon hapo kajing sistem kebajur but imla benring mensim ha tinapo negrims kila ai kajing tip ba ini nongpang inhalet shua sapo Woodland Hospital but super care hospital but hapo super care hospital kila test kila ilong positive kila shubha no sapo negrims but hapo negrims ki yale khat bala ban pinjam ban ai gidawai dashin banirap ndai khlat no haka por san shipo men step haka lai tarik Oktober arhajar arfo kadaw jong jing khlat jong cause of death kadai type 1 respiratory failure kajing system acute exacerbation of COPD cor pulmonale COVID positive status but hypertension Ilya R. Marak Santu Frasnem Garta Napo DM line Kandai 95 MES Shillong ini Napo Hapo ke emergency jong negrims hak khandre sarik September arhajar arfo but hapor bilet ningkong idon gajing sistem shit pang shit but telot apabila ke test silap bilang positif yang COVID-19 tikila ai dawai bigila pasang sumar po negrims ndai la khlat no haka laiterik Oktober arhajar arfo haka por saufusan min step pergadaw kujung kujung khlat lani cause of death kadai refractory septic shock COVID pneumonia multi organ dysfunction syndrome but type 2 diabetes mellitus New Zealand yauknya lifehos nam karta ikan thai nak kesnang mau southwest Khasi Hills ila koi hapo ke emergency department jong negrims haka arterik Oktober arhajar arfo
but hapok ni grem kisem but kilap ba kadon ka jingpat jong ka plahun lani gum ki ong ka uterine rupture but bai thlung i badan hapok ila khlat no gum ong intrauterine fetal death hapok ni grem skill ai getting sumar wood kila de ru ya ka operation hapok ni grem hendrai ila khlat no hakapor nyau wajim step hakalai tarik Oktober hajar afo but kadau tu kajing khlat dan cause of death ki cardiac arrhythmia with post dated pregnancy with uterine rupture and intrauterine fetal death sepsis COVID positive status but kani ka jing khlat ka jing ka wai na contributing causes ka ki ai ki dei post dated pregnancy ngila da bang kan husin ba ngidei ban long responsible nam tai ladi we have to be responsible for ourselves ngidei ban fikir but ngidei ban kit khia nala na ka banta la ka jong ka met but fini hi sharum seneng ngilai i bonsin kibreu kim tre bandangi kimas bat kidangi kimas sibu iki hapot temo bat kani ka di ka wai ka factor ka bang syam ka ba bon ki yo ya uni uknyang jepang hand sanitization but physical distancing kini ki lai tali ki bangi don kam bangin bot ndai ngi iwa bon ki leklat bat kei ke bangi ong le kini ngimong ba ka finum yo kanwan to kei mong ko kanwan ski ndai la ngim buat ikini kanwan kan san kan ai tlan bat fini ngin don sibun got menin ni don saus patam kan ada koi ke por kan koi 1000 tam hoi ya gi babun kan nomlele tambahkan kata ba ya kita gi bastom pipet menta kan ngut kini ki badan ki jingpang cancer ki badan jingpang diabetes ki ba kim da sumar ba ki bapang cancer ki bala hamjam hendai kena yo ini virus kim la ban shan bat kim la ban yo ya ka jingkot ka bapura bat bon sin hi ngilai i bon ki klat ho te kani ka dei ka jingkan tu yang sa sisen mentang ngila bon ha ki kes bat ngila ong ba ngirang wat ki jingtip kumno ba hadin sfusngi uni knyang jingpang upur na upur bat kata garang ya bat ngin sa ai garai ngin le kumno ye kata lara ka dei na kam dei ndai ke ai ka protocol ka ba ai ka health department hadu menta ngin bot perking bat ngin pet hakini kisingi ki bawan namar ka jingbun jigini ki kes nganget scam bagi no song snong I firmly believe that our citizens now know the seriousness of the situation now. In fact, ya kajing bambaha jong por ki mamanta bat ba finbut perking ya ki protocols ki bangila ai na pok department ni haban sukar ni haban fikir buat kita bat na pok kaliang health department ngidang efek kumno bangin la ban yele kat bala ban shim yakilat kelenti ba uni knyang jepang unum postet bat unum penio ya ka jingpang stet hak babun kiri nong snong jong ka jela ke penuslah ki konti ni ka namar bakilet ki dan baki yo ki positive case ki dan ki high risk contact ta da konti ni ka nam ta hado license em fikam dei kata tu ko da ko dei ko poi ki case ki le kamtam sa share ka dei namar ba idon be positive case idei attendant long positive ilet keleng lalit sibayap dia si saya berkat tak ada kestong ro dei ka bro ko kestong long compact te sayo untuk kuma life ngot di khandai da life ngot di iwei don apa South Garo Hills iwei dentist apa West Janta Hills tikina sul abun nakini ki hospital barakat nakini ki hospital barakat ki hospital sarkar maksum ki bakta barakat gini ki health workers ki dei na ki hospital sarkar
dan outside the workplace pada kili keleng kili jong kili hat kili kendu thai le banyak beri le jenis thai ru untuk tambah kitu ki bayo hi na po wat le ne na po jakar trai kadai be ke breach of PPE main bangi mo bat kidan ki wat ki ba kempoi perkhat ki poi ki attendant ki poi ki patient ki balang positif ke hakajing mompoi perkhat tengdon ki bayo ro no tu ke hadu mentang empat yo evidence kata bagi ni ki balang positif ki le yang bar khat ki balang positif kata kan padan kata amdai nang ta nomor kini kan ni fi ko galong bagi ni ki balang positif dei belatif lupa tikin apa yang kebu kilakit kia kini ki babun ki bang ilang positif entai babun ki bamtip ni ki bamtip ki poi yang ki la song ki la iklelang ye yo i positif trai bawan bestam la ni bawan fa check up apa hospital mengites ni sijar khat ngilap positif ilang positif di asymptomatic ibamidan i iram ka jingpang covid di ki jingpang dan ngilale contact tracing pada ka yang bro ko gila ada song lang kerana kata kum golfing hago sate sepo penthon golfing khadui ngot bro khadui ngot hayeng dia phim la man khang kita ki ngim la man khang gidan ki ngim la man khang tamba bon hi kini ki health workers ki badan duty ngele khat bala amta ba naga duty bakidan kinle ka cakap ngila ai ki mungkin sa ki kum ki hotel dan ki guest house tamba kalong tanggoi dah kila adab kut ka duty ka jongki kila adab quarantine jongki kila alit no siang tekiru kidan kam hi ban let chini stai ginum la ban yu te ngala adab ong hi baka ngine yo hi ni jumpang ndi nginum yo tama ka ing mengikwa kalong kadawan ski kadawan kum sa kum balong menen kitu kidai ban song be po hotel tambah dah kila chini stai makana ru kidai ban deng mas kidai ban follow ki protocol khat tambah bon sin hi kim dan kam ban ni nor ka bam layon tu kai layon tu sama lain tu ki haban ithet ki jingdan kam ki jongki personal ti kata ki haban mi hi tambah ki long ki wei kindang mas dengan orang yang saya sit kan yela dia positif itai di positif mangar di positif mini sumar kelmar kelya patient ki bayo hi apa hospital kadai ida nagi attendant ne nagi wei patient ki batka lang tu ngi ngilai sim ye kata mo ngilai sim ta kilat ki ngila batai tambah long ting pada ki nong pang ki jongi khamtam ki bapang khatsa ngi don kam bri wan sumare ki don kam ban ai bam ki don kam ban yo ka bam ne yeng lejong ke balong special ngi nom la he na hospital ban ai tik kat kum ka jingkwa ka jongki ki kwa ka sarwane ki kwa kat kum ka jing ka bagi soman mo ki tiki habwan hi wahi ya kan ngim la barle